ibo mama. Hey, Hayibo. abantu mina sengiqala uku-understand ukuthi hey lento yothando lwemali injani wegogo. Mina bengiqala ukuthola imali engaka mina ngiyithole ebantwini. Hayibo. Hayibo. Mina ngisabasathe wegogo. Ngithi ngizama ukuyigwema, ngiyayibamba, ngiyayifihla ukuthi angifuni bese ngazi ukuthi manje mina ngihluphekele ebantwini bethi abantu fusek letha i-akhawunti la wena. Baletha. Yezwani bafaka abantu fethu Into and abangenze yona Mwelase Mfethu. Bangenze yona. Mashezi, yazi mina ngicela ukukutshela namanje ukuthi ngiyaphinda futhi ngiyawabona nje o-2000. Kukhona abafowethu abanginikeze o-20,000, khona abafowethu abanginikeze o-10,000, khona abafowethu abanginika into ey'nkulu. Kodwa ngicela utshela ukuthi Mashezi, ngiqinisile uma ngithi ayikho into ebingithoba njengokubona umuntu ofaka u-10 rand. Hayibo. Usuke enhlizweni Mwelase. Futhi ngine-sure mina futhi bekufika nje kumina ukuthi yabona lo mhlampe beku-10.50 or Wathi athi 10 ngihambise u-10 rand. wathi before idliwa ama-charges ngisacela ukuyifaka laphayana kulento kaMavundla noMashezi. Nami ngikhulekela ubudlelwane bami, ngabe noNkulunkulu, ngabe ney'ngane zami, ngabe yini. Ayikho into engithobe ngalesi sikhathi omunye bezothi ngizowenzani 10 rand, ngizowenzani u-20 rand. Ngabona ukuthi kunabantu esebebuka lokhu njengesiguqo nekhona labo lokuzifisela okuhle nabo, ukuthi okungenani nami ngicela ukukhuleka vele lo 10 rand sengiwuluzile vele ngeke ngisawuthola kwi-akhawunti yami, kodwa ngingakwazi ukuwutransfera ngihambise inhliziyo yami laphaya. Leya nto mfethu ingenze ngathi uNkulunkulu akaziveze ngothando nangemiyalezo yothando, aziveze futhi cishe nangakho konke okunye okwenziwe egameni lothando, ngoba sila esikhona njengesizwe ingenxa yokuthi kwalahleka uthando. Kuthina singabantu asisathandani, asisazwani, sesifiselana okubi, siyamonelana. Akekho umuntu ohalela ukuthi omunye aphumelele. Umuntu nomuntu uyizamela yena, nosephumelele uzama ngayo yonke indlela ukugqiba laba abanye ukuthi bengafiki la akhona, ukwenzela ukuthi kube uyena kuphela ophumelele. So ngalokhu siyathandaza, sibubula nakuNkulunkulu ukuthi sengazi ukuthi uNkulunkulu bengalibuyisa uthando kubantu nasemindenini. Siphakathi kwey'ngane ezikhuliswe abazali Mashezi, beyikhulisa ngenzondo yokuzonda oyise ingabe baziphika, yokuzonda omalume abangazondlanga. Sikhula ney'ngane, siphakathi kwey'ngane ezinye ezingabalandeli bethu, ezingawazi umbalo wothando omuhle, ngaphandle kokushayana kwabazali, bejikijelana ngamapleti, bejikijelana bethengelana iy'gebengu. Siphakathi kwabalandeli abalahlekelwa abazali babo, omunye wabulawa omunye. Esibafisela okuhle kulo mthandazo, esithi sengazi ukuthi bebengabuyelwa ithemba. Siphakathi kwabalandeli abangayazi into ekuthiwa i-family structure. Namanje mina ngisasho ngisathi ayikho into engithokozisa nengiphelelisa njengokuthi ngakhula phakathi kababa nomama. Ngiyalwazi ulaka nothando lukababa, ngiyalwazi ulaka nothando lukamama. Ngiyakwazi ukukhetha, ngibaleka komunye, ngiphephela komunye. Ngiyakwazi ukucasulwa womunye, ngithanda omunye. And iy'ngane zonke ngiyifisela leyo nto yokubazi bobabili abazali. So ngiyabonga nje ukuthi kube yingxenye yokuthi kutholakale lokhu kokubili ey'nganeni ezikhule zingakwazi. Ube khona nje ugoloze le nkani yakho nalesi siphongo sakho, bebone nabo abantu futhi ukuthi ukuxabana akusho ukwehlukana, kusho ukufundana. As long as singaxabani kwi-crossroad, ngihlale ngithi mina yes, khona ukuxabana othola ukuthi akuxolelaneki ngoba sibanga i-principle, bese kuba khona ukuxabana